Yada say ya mwako baby me Adom TV Badwam na oshano yada maybe some man of fire lady ase odi agudie mu nsam no abreye de du so no ye nkomo ehia pa na shano so bono nkono a by this time ya I'm hoping say wa set off ye nhia e wo bra sport na ye ndemo no ye mfa nhyehyɛ so na ye ntwempanifo adwensi so say ye football no ye betumi aye ne ye enti no niema e wo so wo mo ye no wo mo nye ho demonstration peaceful nyantokwa nye tu twetwen nye sekan twetwen e ya bokyere kyere wadwene na wadwen kyere no ene ye de ase ye de be ye nante na ya mampanifo ahunu nti tuntum ne ye hye ye no ya hye red ye bia ye de tuntum no aboso na ne yakọ ye nim nti mesrew da kan ye ho na ye ni dwuma me wo doctor time da so e wa ha say Medimafo Herbal Hospital Dr. Penny nyarwa ahodo a wono mo esa ye no edi enkomo dog anopa ye mo ache na bibi aboko de adwuma mboko nso ti happy birthday say na Valentine Day sa no mo ka sa na abeto nti no obe uguso a chade mba so de enye ye kura wo ye da bia ye so de birthday nso ka ho da bia yes da bia ye Medimafo Herbal clinic wo ha enwene yare hu bi ewu na ya mo ana mo boy na me na mante ye da say e de ye ne first day will be 80 Medimafo Herbal Hospital yentie nyarwa hodo anyame na mo so say mama na wonyankopon ase anopai na menchia Adom TV ahwefo etiefo nyina na minko straight to Medimafo Herbal Hospital anopai pokuase mayira aye menya tisesro menya if you say enya asam ketwa wo ho ade a ede enika efe se ubenya apomudin bia wodo ho beto so na Medimafo Herbal Hospital juma ye di wo pokuase mayira no aburo nipa adwen ntiase so de meka mesisa bankinya eja na kire eja e kire ye Ghana fo na ya da bia meka kire menuanom se ye pese heba ekọ nanim ba ne ye bia ye no nkire se ye pese ekọ nanim sa uma bi bedi adanse ma friend Olivia Henkan ma boss adanse no kora ha o kire odika bedi adanse satan na ofi wa yalo omodini free UK aba na obaye na otihwi mu ebedi 40 days na wotumi the way na yale beburu be 8 na ewo maame no nse abutrefo de wakaso yale akana na akano okay because omuni ya ni omudi no ne ade na enheda emwa papa enti odi kan bedi na danse ba akompo de na essence oba no wadafam na watimi asole empo na wote ho ene wo mo san beje aduro biem enti wo mo ba no mo san de ne bai enti wo san ko ba biem no na hwe ma mi pa satan kwa no se ne ho ato no a na wo di adanse ene enei na je se emutwe papa nyankopon aye bi na meka se yale tumi mani pa bo abrewa ebra na nka ne mele wabom enso ye ma mi be di adanse ya anano wasaf ayi so onu ni krom ye dwaso ento aba asetna kakra obo se ye heba ya mintimi modin because omu na ya akesefo nipa mienu na aba no se ompese obedi adanse ya ma oh how na mama se na ade modima mo ye sa na mo ye no hwe mi fo nyini ni mi pictures ni yale ya me yale ye clutch asa me yale na wo waba me hoda wasema wo de escape the way we see dia dance kasa ye no escape ya opebia ye betimi dia amount there bi enye sika da bia me kam say mama ye mfa no kuredie enye adwuma wo oman Ghana mu no kuredie na ye mfa nye na ya na etere kom ya bebre da bia me kan ha say sameme Dr. Tam da so metena ha say me ye heba na me frɛ obi papa obi maame sɛ wo pressure yale a fabra me ho na me maame yale na wada pressure duru so a nyame wontua meka sɛ me ka kyerɛ obi sɛ diabetes na me ankasa na me de me ho me yale diabetes
na me makọ akọja bofuro na me no ma ya muntu ya meka because ke say me twa nkontompo yes wasafo onsa no me Dr. Ta meka ke say sa asem no enya adwuma osafo osano because me yale a nipa de wudidi no de wo be yale but nyame yamadan ni trodo say me wura government hospital na medical hospital me panebra me hunu me yare a oba me table so pokiase mayira me nura me num sisi so me kodwa no pay amanum bi na ma hye medwuma se even me marketing kiti Godwin ne Christ ne angel wow umadi no yes Christ ne Godwin angel Christ oh wow omumpo yare a Medimafo because of some me kwala bi mu to say God ehwe wo mo ade na me ntimi nhwe no ho so wantimi anhwe wo ho wantimi nhwe wo bi na tetene ye se wasafo wonsa no ho no tetefo ansua bibia hu se obu ha oye duro na wono wanka se koyi duro na wono wanka sa akwa koyi ne kwa ye nya ne sa se me yale na me ko di duro go Medimafo a me ko tena doctor foforo anim na maka me ha na kire no na wono so ayi aduru na metuaka ebesa me yale o ti asie ye num ye duru kwa ofiza wanu de ndi wo koyi we na wanom a enye adwuma wo aso kokko tie sika na fa hwe ho yale ebe ye adwuma o ti asie timi doctors no omo yale a aduru na oho ni bi wo nso yale na okọ different consulting room no ono so akọji aduru no watuaka no wababa no we na kire say Dr. Time wo ye adwuma e wo man Ghana edi sa wo wonti metina ha medada wo bi sa wo be me sha fabra na wo de ati say pen drive enye yi sa abra wo so wo hia de ni bi enyankopokora o nhira so ma then you make me say ade ye won papa bia ye won bone wo ho Ghana fo nse no so say ye say nipa nyina nye but ye wo bia wo ye we kura fit to say nipa nyina ye bone so no wade enti ye ka say nipa nyina nye ye wo bi say time da so de me ye no krodi ni ma ewrade ene Ghana fo me ntwa kontompo nyi wo bi once day 50% was da because of say ya mfasa anteteme because of say me nyame me som no nyesa na wo kire me da bia me ka enti da de me se banki nya eja na kire anopopa bra pokasa mayira na be hwe nipa edi adanse anopai be hwe ulo pokura ebo ahomache tre fa wo ni kohwe ho enye mpa ebo bia but enipa efire to nyina na nipa asase eba because one man pram ubo ka abe family a family kese trese man no what say the one no ye Medimafo aye gospel and o preach chere o sora homachia na o preach Medimafo enye he's a so because situation be say doctor because me kidney enye adwuma I say now about hospital just 40 days. Kidney no you can't want some say kidney failure one. Na I trust say any hobby. When I make come for my Ghana for say. Yale dia ye twa mu tan ne betre ye pa ye be yale. Ba wo yale amfo ni nkyere ba bia eye Medimafo Herbal Hospital. Your branches a yemienu wo man Ghana mu Kumasi ye abua kwa agogo enkna ye pokua se mayera na anope doctor kasa wie ya be firi Adom TV me kwa kotena na me the time ato yale fo yale yeso echina enso ye ya wada echina so metena se na Friday efiri do me any question ni no nsia so me the premium service no asese so last week me the share so okay Friday the end they give say we book appointment. And the nipa ba ko bia ye wo simaduasa. Yeah doctor dey be show emi wo
na wo be sole no na wo de poma ba ya poma no nkutaw wo tena hwi ba ya na hwi no wo mfa nkofie biem wo de ba ni ko hese kontompo do se be dance ni wa abrochi mem madanse ni abrochi mem okọ pokuase mayira ye hwi kura ye yusu no ayan krofo bebre hwi no hwi a wo mutimu a wo mo ababa begija no ho yes bebre ba medimafo anopai omo betena hwi mu di afiri omo fi aba ba meka kire wo se anura nwumre no na bebre ekọ no omo wire fi so omo di hwi na baaye bebre be kura poma ba ho anopai ba bebre no wire be fi se oba no na wo kura poma enti wo be gya poma no mo ato Medimafo Herbal hospital and we can say stroke, diabetes, pressure me sisi me chika say me kotoje me nasi atata me ntumi nante we mu ye ntete akis e wo Medimafo Herbal hospital anopa ya mpaye ja e wo pokuase mayera wo bra Dr. Tab e kwakotena se no wade time ato yare fo yare so debe me come say said the dotie ni bibia ka e wo nwemfo nsam no saa na yade ni bibia ka e wo Dr. Tab da so nsam if you say we obi so obia wo the master debe me kasa me wade e se ni froni so bebo oboa na onim de nan esi so potting de me nan siso no ene se me wo onyankopon bia ono ne me yale safo ono na ebo ni pedi ono nim ba bibia la ni pedia sinto bia wo vise de oye ka no ka sa ya ono na eye anope obi anya soro ko hwe me wa Adom TV me pa cha wa tina kom ya bebre wo ho ento nyankopon se men kan kira anope se ebra esem na nyam wono nyankopon wo hyene ho animunyam na senka wen chinchin nkom ya bi ama ya ndada wo enka wunya adanse die na time da so be ya wa dance die ebisa wo yale na akoba bi ba ko na ho towa umi so yale kwasa wo yale ya wunya ko hospital na ahoto ayede ababa wo chinchin kom ya be mienu miensa enan na wo anya hoto a wo be hu say yes time that so be wa dance di enti me ketre o yare fo an pa o hem say omo na nyina ne ho ensepen afei na transa mo say muni de na banfo ha ban sa yale no afei na abem ama o my Ghana eni say abubuafo nante eni frafo to me snapa ne mani huna de na ne de akodi betena amanim me hwe enu sa na akra wa wie SHS Obertua school so was it adia for na niso edu animira na ni huna die bi yesu so ni mu ene de na eba akomba ti me kan sa me ya me kan so munye drop na mo fa hu na ni so e wo manim oje drop di gu na ni so wade ku se e so asa bibi egusu se abosia me se pa ba bi tena opa ba bi tena ye 30 minutes na akra na nkasa asol they come say nipa bebre ho a omo anya lucky and say yes nipa bebre e wa asase so a senka obu behu Dr. Tam da so a sabre komo da so ti ase hwe omo yerenom ene omo manom ba wo ano pe wanya akonya agi akonya eti Adom TV wanya lucky ni nyina e ma yale nkun e ma yale enwu wani maseda na Medimafo aba ma o my Ghana Medimafo ba se da bi me kam se wo ya anopa wo TV ho heme me hia wo gidi se me gidi se me time da so me ho beto no me fa wo gidi enya hwe de me hia furu wo anopa eye wa na mo tuo se wo betu na mo aba be hia me pokuya se mayera anopa na wonya beduru Medimafo Herbal hospital ho a na Dr. Tam ehwe benkum ehwe Tam so ehwe ni fan wo ehwe Tam na so a na o de tosoa nyankopon Adom ti say yehu a nyankopon ti ase Dr. Bere empa ho da be piem pokuase mayira kuma se ye ebua kwa gogo na doctor wo de bere to yale so no on for the time ni be ento yale so adanse yankrofo die nyina ada di pefe se onyankopon obosoro bo asase o de yale nyina so tumi as a doctor ensa sa wo hwe me wa paga na vrongo tema tumu temale enka se ye ka doctor de wo kan de ka menya wo twenya meba
nanso ekwan no wa aboa pasese didi kwan enwa eti se bia akwaje wa yaresa anaso obi si doctor kan for herbal ho ebi ba bia me won herbal bi bem ntini nyina yepe manya mistake no metaka se mi se su kom de na wo pensu anom na wunya bi no obi si ensuo ni ebem na DDT wo mu a onkwaje DDT suo no nkonom nkowu ba bia supone da bia hwehwe Ghana ha asoye eyemienu Kumasi and Enknai. Me pacho yenton yedro information center. Yenfa yedro mu kamunton enkron bia mota komple no munyai so bia de yedro ba no kana no masam sa de kura na mo se doctor tan se on fa na yedro mu kam on ton yedro information center yenton medro of pharmacy da bia me kam se me man fa Medimafo a me pesika me de beje wo hemenkwa me wonro baburu be 8 yeah it's registered by Food and Drug Authority kai betima spread it to pharmacies chemical shop nyina o my Ghana obi ankoto bi na wonya yare sabet me pese obi ade tire akora beda na wo wai so me pese obi de tire akora beda na wo a wo he me wai eti me pese answer na won sabeka maduro no gise wa ba poku ase mayira ana abu akwa agogo no ba ba jefri ye doctors nsem ne asan check wo moja twa scan wo how could how near the time to so empa hom enti na Medimafo Medimafo Herbal Hospital yese gise de wawuo de yesie no de wo hwefam pe na woni ni daso na wonwi yensie won hwefam na no pay ya renko na hawo na ya le na etete wa papa bi 86 years so say mekwa akodi yemfa ye number adansie time na so mekwa akodi adansie we were 2 minutes at the telephone enhwe nti kan number no adawo mapa fa number na mamia numbers no 0244 774282 0244 774282 0500 727215 0500 727215 0245 449592 0245 449592 numbers we nyina ofra eba Medimafo Herbal Hospital na yen hwe location no so yeah location no ye pokuya se mayena eno ye enkna ba bia ofri ba bia wo de wonimu he wukura smartphone ko Google na bo Medimafo Herbal Hospital Accra ba bia wo enkna bia edo ba ho dalet ebia wo de wunni smartphone bi trotro na wofo me pa chotie ni ye trotro na wofo a kosi Pokuase station Pokuase station wosi ho a taxis bebre sisi ho trotro ho wosi de me ko Medimafo na time da so baako wo a wo so wukura ka akwa no akwaji udin ho sa no oh na Medimafo de se da bi o se da ko nipa epuba no sa Misro menka na okese na wukuyada ye tena sene ye hwe nipa hanan ediotwe 480 480 na hospital nipa ana wunim se yale fonso medicine dia sa wo ho o ma medicine doctors na doso na Ghana fo agent we se tumi enyankopon dia cheminsa no medibia ba me doctors ni nyina anopa no no ma se adwuma se because no me ni na wa ayema enti wo ba wo nimru simedia sa na ye hwe na wo ko na wo banso wa wo se ya adro na wo ko no mo ye no watinka se bibi ye dai ewum ka ze ko fi kodi wa baji aduro o se chese waji no bebro ho a onmu no baji time da so aduro no aduro na kasa asa enso timi ko fa bottle no na wo jese wo hwa so beje kakra so bu nanum we jese ayadura efiri wo soro nyakopon nyame na di tumi we asem enipa ye ho bibia enye nyame jisa wo pesa wo say time da so a na what say wo soro nyakopon because me can't chere Ghana for nyina say nyame because of say me
na menim se me ba ba ye heba e wo bra me nan esikwa so koton pa bo bokina nyankopon de nimo nyina hye me sa me kwata awuram adadua nan ya ensuo mpo ankama no we na kire se number na ba ko dwumadie no e ye osoro nyankopon de 0244 77 4282 0500 727215 0245 44 9592 yale safo ne ewurade onam Dr. Tam da so obesawo yale ya min show nti number no wo screen no ase frɛ no na kumase no ne mpɔtamu na wa na wakɔ ebuakwa na nkran hanso a poku ase mayra ne honso wabo awuramu ho yada doctor say papa na mamemfa birthday wish ye emfam ema miankasa me mame ochiame amwako dakwa nenna mua no wabe me mama so nti happy birthday 84th birthday I Mrs. Elizabeth efia tenewa dakwa efia tenewa papa bi 84 years oh onyame aya de dodo aya ma ye fe na wo hwe ne 84 ne hips oteso a efia wo nkwaso rade nkwaso miemia mapo ne mo ate woni daddy ono so daddy nso nya 85 let me say 2 weeks or so ago ti nyame hyira nyame nya mo kese kosi se mboye kese pa braha bebo me low cost obo ase ho ene omo wo nti obi a woni mafia tene wa ene wanya 84 years friend no kan hyira nsem egu no so nyame hyira nyame nya okese kosi se obe kese pa St. Andrews College of Health admission se sia make say nti trumike na se nurse na wo ni so aduhunu se da bia nso nurse ntade wo be hye bie no ahwe apomoden pa ho nsem dia yenko St. Andrews College of Health na MYN for 0546 212 637 0546 212 637 and 0242 863 658 Ghana Post ene ya adofo no moda Mr. wo bibi de cha wodofo bi a ha ho nteten ha say ye better na nsaka ene o won kran me wokuma se Mr. bibi e possible for Ghana Post ko Instagram Facebook ne Twitter ana one more WhatsApp number ni 0542 527004 0542 527004 bibi a wo pese o de ko ba bia say ya mano ne say Ghana Post for better opinion kama de akwa koma nipa na ma efe na wo the way I write down no kra dress no ne ade na efe Mr. Baby awo bia de che bia wo de kwa ma no ne se kotodwe nambia bushmeat ni nyina Ghana Post for better opinion kama e de amount Pure Natural Health wo madro 3P garlic mixture na make come for the amount boost your immune system no se be ya obedi ya bia so enkunim Shannon so say 3P garlic mixture no ejankan ensuonsu nka ho eye nubrana no wo chinchim mu garlic no ene other eye a wo de aka ho na aye nsu a ye de esanyarwa hodo say wo nan onsa etaye titiri ya no 3P garlic mixture no ebi asthma no ne ade no bi na emwa kuma se Dani Herbal ene Colinac bi wo ho Abetsam Herbal Takrade AA Mensa Sunyane Green Light Pharmacy for Pure was 0248 928-824 0248-928-824 and 0201-000-021 now when a Pure Natural Health in Nim Commona one draw 3P also when you be anom the mono shasie and shasi or my bomb home I ready and you know maybe this here Mahuda Chahino or Cassia the Asemidi Kemba or Yepe and Common or Enti Emrekon anymore non sono ye the mono sube remu kakra peaceful demonstration ye ye de no sube remu kakra e de amount to so am afide no na Adom TV fi say was oye me de afia amankwa tamaklo. Thank you.